Magsyukur Pepoy, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi. وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wabad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga palanggungan sing kami tiranan, jadi naisab kita niyo jaman na to ini, among nain waktu puas maghrib. Insyaallah ta'ala, kuma kita niyo pengajian, amoy in pengajian sa halga-halga, dahing katan pengajian karena inihambuk dahing mga sabab sin ini hikatay sin amal ibadat sin hambuk Muslim. Tiyawag siya lang niya amunain ka-ikhlas. Al-ikhlas syartun liqabulil amali salih al-muwafiq li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. In pag-iyanon ka-ikhlas, syarat, hikatayma sin ammal salih, ammal amoy in timutugda, haraakan sin Allahu Ta'ala, miya makadhasara niya, amin wayroon liko lingbud niya, manuytuyan harap pa, ini kabayaan, kakuyakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena amoy nimpiang daakan sin Allahu ta'ala, hakatan daak niya. Aparman sinton na to Rabbul Alamin na suratul Bayna ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Hunafa. Wayroon sila naraak sin Allahu ta'ala, yung katandaak. Dahing hapanagnaan diaak sin Allahu Ta'ala amuin magpahati, magpatarang haummat sin tiap-tiap daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kahinapusan amun yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibo in panghindok nila katantan subay in katan amal lumabay ring haka-ikhlas pag-agama pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naring kita miyuklas doon ini, tanto miyuklas inamal ibadat na to. Amo hindi kita manjari, umagaw doon amin kata naman na to. Karena in mga inikatantan, malarak in ka-Islam na to. Bang naig doon haning ka-ikhlas. Karena muna ing kita, hinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuno kita mahinang Muslim. Inhambok Muslim, tumagna siya kanganan Muslim, bang siya sumapapatuhan Rabbul Alamin, sinwayron pagtag-ipunan niya rugaing, buat malaingkan in Allah Ta'ala, tunggal. Isa-isa niya, sarta sumapa siya pa Allah Ta'ala, magnaik saksi, sin inhi Muhammad, amuin daak sin Allah Ta'ala sa taipon niya. At doon jaharwa ini, na bang inibiyog bukan mo, ka-ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinwayroon, pagtag-ipunan mo rugaing, deng ha, ini,
Allahu Ta'ala tunggal isa-isa niya. Subay, in pagtuyuan ta ingaton ingkatan uno impyang daakan sin Allahu Ta'ala. Dalam sin uno impyang daakan sin Allahu Ta'ala, biya dinin kain na to maghinang. Magtunay ka niya. Na in Allahu Ta'ala wala siya nagpasad, amin kita niyo maglawag, magtuyo bihan, magtali sin katanaman na to. Buat malingkad nagpara siya Rasul, nagpara siya daak kasupaya sa masibu kita niyo katantan, simingod ha amin diaak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya in kita, simingod sadya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bukod in piyang daakan kanila sin Allahu Ta'ala, amuin magtag-ipon pa Allahu Ta'ala ka-ikhlas, doon haa ka masintuhan na to Rabbul Alamin. Bihad to. Na, di kita man jari gumawa din doon. Na in syahadatu Allah ilaha illallah, at naiksaksi ako lang mo, wayroon pagtag-iponan kurwa ing buat malingkan tunggal, isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha, hindi bang kau nakakabtang naman hinang nakaw magtoy Muslim. Amo ining panagnaan kabtangan mo mahinang kau Muslim. Sarta subay ra isab kau, inimig deng halaw man sing gumi ini, yaon mo, kaya tututukan ing kabtangan mo yaon ikaw, Muslim. Amo hindi kau makaig deng doon ha, ini lawman niya yaon. In katan ibadat sing kita subay tutug inamin sahadat yaon halam simbigi jantong na to. Amuin kira-kirahon na to, inhihinang na to, yaon piyang daakan sin Allah Ta'ala. Sarta piya sampay sindaak niya, amo na yung pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batin katantan, hindo ka to, biya sin magsambahayang. Laong sin Allah Ta'ala. Qul, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita kau yan. Timindog na kau umalop, isin ialop mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ialop mo rukaing hawak to yan. Tunggal isa-isa sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihan. Narang kau imalop patuhan Rabbul Alamin, in mukarna muharap ka niya. Bukon umukar na mo harap pasubangan pasadlupan pauttara pasatan bukon. Sa inialop mo in Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarab insadlupan iniban sin subangan ini, biyay kato sin Quran mahamulya, inyan katantan, piyapan jari sin Tuhan Rabbul Alamin. Walillahil masyriq wal maghrib. Allahu ta'ala intagda po sin, ini gugawaan sin suga iban sin tutuguman niya. Hati niya, bangkaw mag-ibadat harap patuhan, di kau masasaw sin mga pangiblat ini katantan. Karna yaon tutugin, bigi jantong mo simusugpat patuhan Rabbul Alamin, inagi mo, bangkaw sumambahayang, bunal-bunal tuod. Tangindo ini sin Allah Ta'ala, daakan niya, haraak niya, hipapabayta kato taniw katanang, kan na bang katatamindog na, di pa kita makatagna sinuno, mamasya sin suratul Fatiha, amin marista na siya sa bahayang, muna, irisara mo ini, habaran mo. Bunal-bunal to din sa bahayang ko ini, ya Allah. Iban sin, ibadat ko. Marugaing daing ha, ibadat sa bahayang ini. Biya na si mga magsumbay sin ini, hayop. Hialal sila Allah subhanahu wa ta'ala, biya na si mga maghaji, ini katantang, na subay siya karna sin Allah ta'ala. Wa mahyay, iban sing kabuhi, kuya Allah. Wa mamati, iban sing kamatay, kuya Allah. Ini katantan, at inahiyon mo. Hitukbal mo katan patuhan Rabbul Alamin hiungsod. Siya magbaya. Di na kita minsan makapagbaya, habaranta. Amo yan. Wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin. Biyahita mo siya but doon in
sambahayang mo, iban sing katan, ibadat mo patuhan, in kabuhi mo, iban sing kamatay mo, siyabot di. Kabuhi, iban kamatay. Biya kaw simbiyaitaan, in syahadat mo, hawak to kaw na hinabuhi, iban hawak to kaw na akil balig, na hinang nakaw Muslim ka na nakasahadat na kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway mo initutukan na. Di mo na ini, hibugit daing halawman mo sa kaino, yaunin pangannal kay mo. Hati niya sa kaino mo, bati, salta, yaunin pangannal. Bukon kaw nasa sasawsin, uno-uno na, panasaw halawman singgum ini. Bihan, wa mamati, siyabot sambil kamatay, may ta. Sabab, biyata yan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tungod pa parkala sin sahada, isiu-siu in kahinapusan kabtangan niya, nakakabtang siya sin la ilaha illallah, makasud siya sulwa. Hati niya, dahil nga panagnaan mo, imalup patuhan mo Rabbul Alamin, si mapakaw ka niya, sinwayro pagtag-ipunan mo rakaing, sampay di pamugtuin napas mo, yadtura si musugpat, wayroon nakapuklas doon haamuyin, diyanji mo patuhan Rabbul Alamin, imalup ka niya si mambahayang, sin iyong sud mo na ingkabuhi mo, kamatay mo kaniya. Nabihan yan, mga katotay manghuran, agama Islam. Sarta inari mo na wayroon manjari amuyin magsirik harap pa dugaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ni pag yanong sirik amuyin nagtatag-ipon ka patuhan, nagtatag-ipon na ka sa pakaiwanan. Bihan yan, hati ni matao din biya mga inidakanan si pikilan mo. Bihan, mga yu patuhan, tabang, mga yu day sa pa, mga kakahuy-kahuyan, madto pa mga kapangpangan bihan, pakain-pakain na pakakubulan, inyan sirik sa lago-lago, nangangayo pa uno, tao miya matay na. Na inyan di manjari, subay tunggal, ba't ito yung biyeta mo, wayroon, pagtag-ipunan mo ro kayong buat malayang kan tunggal, isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na subay siya yaon ikhlas, patuhan Rabbul Alamin. Karena ingka ikhlas, an yaksudal mar'u bi'ibadatihi takarrub ilallahi ta'ala wa at-tawassul ila dari karamati. Laong niya doon haon, maksud sinhambuk, mano siya, mag-ibadat harap patuhan, sarta magpatisuok harap kaniya, karena sin amuin hasupay siya, baka sampay madtupa amuin ini lasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Karamat sintuhan Rabbul Alamin. Amuin dirihilan niya kalabyahan dito ha, adlaw kana. Bihad to. Na amo yan, insubay di murukot halawm sin, pangannal sin tiap-tiap hambuk den kato tanyo. Amo hindi maig doon haon ini kaiklas patuhan Rabbul Alamin, hamaksud sin, pag-ibadat, hamaksud sin, ini uno-uno na. Amin alupon sin ikaw at malingkan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya ikaw sumampay madto pa amin, ini karamat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katotay munghuran, hakama Islam. Na, in mga inikatan, bang in kaiklas kalamuran sindugaing, kasuran sindugaing, bukon doon hapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto sadya, miuklas kaw. Dahil hatiranan sin, pag naiksaksi mo patuhan Rabbul Alamin. Pagpasaksi mo patuhan sin, siya rin pagtag-ipunan mo. Aun hambok doon hay ni, hadis biyayta, dahil kan Abi Umama radiyallahu anhu qal, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqal, Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajar wa dhikr ma lahu? Faqala la shay'a lah. Fa'aada thalasa marrat yaqulu la shay'a lah.
Thumma qala inna Allah azza wa jal la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhah. Bita doon hay ni hambuk hadis nang asubuin hambuk usog ha Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Umama sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung niya uno laung niya impangatod mo hahambuk usog ya Rasulullah nagjihad amuin imaksud niya kumawa kalagguan atawa tutungbasan ding Allah subhanahu wa ta'ala iban kumawa kabantugan bang uno injatuhan niya unin sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah wayroon makasil niya ang sulag uno karayawan ding Allah ta'ala mahita yan to sabab nagjihad siya karena imaksud niya mangayo tutong basan deng Allah Ta'ala, iban babantukan deng hamano siya. Amin lang niya na maisog. Bihan yan. Ngayon sa magsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon. Ang sulag uno makawa niya. La syai'ala. Wayroon lang niya. Biha. Bialikan doon haon yung pangasubo na katu, damikyan in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakatura isang bialikan, wayroon mahasil niya ang sulag uno-uno. Mahuli, giyanapan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkabtangan niya lang niya. Bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, di tumayma sin amal, sin siyo-siyo na, buat malengkan subay ingkaunan sin amal yan, khalisan, subay iban kaiklas tunggal, amuin mangayo, tartanto sa jareng hatuhan Rabbul Alamin. Wayroon pangayuan dugaing isa-isa niya. Iban wayroon dugaing masabot, buat malengkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adin na bahay mga bihayaon, magpuji ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, magduyag-duyag ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin matarang in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan iurol na to ini pangdaakan deng Allah subhanahu wa ta'ala, laway deng ha Rasulullah. Bang aun doon hinang wala limaway ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon kapus pa iddahan ka, umayupot ka niya. Ba't di iyan dihilan sin Allah ta'ala karayawan? Mahita, isin magtutungbas. Allah subhanahu wa ta'ala magtutungbas. Bukon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biadawa sing kay bananang kan sila magtuyo bihaon pasalsin, in Rasulullah makasapaat. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makasapaat siya buat malengkan subay ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay aun ijin sin Allah ta'ala in siya pasapaaton na. Ba't kaya ingatan sin Allah ta'ala in tiap-tiap mano siya amin hinang nila. Wayroon yan makapuklas dahing ha panghati sin Tuhan Rabbul Alamin. Ayaw, kita mano siya hindi na kaingatan, in pakaradyaan, Allah Ta'ala rain, makakaos imitong sinto sin ulan, tiap-tiap siya untumo harap pababa, hawno siya kimugdan, iban nakaharap pakainin tubig kimugdan niya un imanod siya pakain, Allah Ta'ala rin makaingat. Allah Ta'ala raim makaingat, singkatan, sindahon kahoy, mapakpak daing ha, bat hauno niya, habatang niya, kaatawa ha, ini uno-uno na, kiapikitan niya. Sarta Allah Ta'ala raim makaingat, nahulog siya pababa, nagdaraya, kaatawa nagdaraob, harap kapakain intangkay niya, pasadlupan pa utara pasatan, Allah Ta'ala raim makaingat. Hauno nakabutang niya, nakita ka mo yan. Ikaw, baran mo, misa mo kikita mahulog, di mo kaingatan how na makabutang. Biha. Naman jari, ingkatan kakahinang na to, di yan maka puklas daing hapanghati sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan niya.
Bisan saan way sumaksi, kaya ingatan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sa sumakawa, ini katantan, pagpahugot ka to taniyo hasupaya, ando kay lubang kita ni umalop na pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay iniway roon na ialop na to dugaing hawak to yan. Sarta subay siya iban yakin. Unin pagyanon yakin, amuin panan tuhisin ipon pa, amuin intuhan iaalop niya tunggal isa-isa niyara. Iban ingkatan, nagdaak kanya maghinang sinihinangon niya, tunggal isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan niya. Na ini ni, biya na sinakita kainayad to, in sahaday ni ayaw na to siya larakun. Bang na to liyarak ini, liyarak na to na namal na to. Bihan yan. Karena suwayaunin mo karena ta sa kainuyon din panganal ha, laumansin, jantung na to bihan. Karena biya na sinakilong niya, in syahadatu an la ilaha illallah, panagnaan, wiyajib, sinallahu ta'ala haipun niya. Wa kadalika akhiruha, yud'a ilayhil abdu kama fil hadis, laqinu mautakum syahadatu an la ilaha illallah. Panagnaan, hilapal, sinipon, mahinang siya Muslim, iban mabistay katan hinang niya ibadat patuhan Rabbul Alamin, iban kahinapusan, amuin tawakun siya roon. Ha, ini unuyaon, atawa ini kahinapusan duaan niya, atawa pamisarahan niya, hari pabugtuin napas niya. Bihan, biya sin hadis, biya ita doon lang niya, laqinu mautakum, syahadatu an la ilaha illallah. Tulkinan niyo in mga sung na mapatay rin kaniyo, sin pagnaik saksi wayron Tuhan dukaing pagtag-ipunan buat malayng kantunggal isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ati pag yanon lakin ini, laong sin kita, bihasa sin sinuog, tinggungon. Ati sin tinggungon, paakaron. Imyan ka, la ilaha. Na, daktakaran mo siya. Pagkaptang, la ilaha. Illallah. Ubos siya, takaran mo na isab. Ang panaisab siya sumambong, illallah. Na, la ilaha illallah. Balik-balikan mo yaon. Sabab intausong na mapatay, matao din sasaw iban sumasaw kanya roon. Hayan. Sabab dito mabay iblis amoy in, laung ta ini makakabtang sesing kalima la ilaha illallah. Bihan yan. Sabab beta doon haon, inagi niya, laakudan na lahum siratakal mustaqim. Lingkuran ko tuod sila. Amin mga sila, simusog patharap kay mo, wayroon sa sauniya. Hapaan ko sila, mimbay ni aidihim. Haunahan nila. Wa min khalfihim, hataykuran nila. Wa an aymanihim, harapit nila patuo. Wa an syama'ilihim, dapit nila palawa. Nakita ka yan. Hati niya yaon siya, imaawang kato. Tiap-tiap kita makawati. Doon na yan. Nasabab yan, subay hadya kita daran, kakabtang sin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iwan istighfar. Biyata yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kabukaan iblis, haipon sin Allahu Ta'ala, nagtatag-ipon kaniya, amo na yung dua kabtangan ini. Amo na yung kalimatut tauhid, la ilaha illallah, iban kalima al-istighfar, astagfirullah al-azim. Inilaong sin Rasulullah iblis, may taed to. Laong niya ako lang nisin, liakot simpuddang mahait, bang aun magkabtangan sin la ilaha illallah, iwan sin istighfar. Nakita ka mo yan. Nasa babini, suway amuad tuin, dayaon na to. Amuin ini
doon kita haka-ikhlas. Sabab in ka-ikhlas ini, in lawan niya amun kasyirik. Bihan, maluhay kita muklas. Sabab in lawan niya amun na in karukalan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, subay na to diarayaw in baran na to, hauno kita lumamod, hauno kita daran. Amin hasupaya, ini di kita makapuklas dahing ha, Tuhan na to Rabbul Alamin. Biyayta kato si mga sila ulama na subay kita lumamod ha jamaah sin mga muslimin. Istima'u fiddin wan nahyu anit tafarruq. Amuin doon kita haamuin naggugunggong sin agama di sila mutas dahing ha agama sin Allah Ta'ala iban doon haon ng lalangisin pagpulak kanat. Bihan. Sarta doon haon hikatu nilang niya as-sam'u wa ta'ah liwilayatil amr. Amin nagdararungan sin pag-agama matan patuhan Rabbul Alamin. In pag-agama subay siyari makakuha dahing ha Quran iban sunnah. Amo yan. Nabang siya nakakuha na subay kita ini maghali haparkala yan. In mga yan katantan, bang siya miuklas na kaagad kita pagpuklas niya, na ando kaylo na siya kita. Na siya kita. Na amo at tuin subay, urulon na to, madtumarilong sin, magbibisara, hasupaya, in kita niyo, amuin, di maagaw sin syaitan in kahalan na to. Biyita doon ini pamiat simpamo na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat din ka Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal fi hajjatil wada'. Biyita doon sinambok sahaba hi Abi Sa'id sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ha paghaji niya sin haji kahinapusan laung niya salasun la yughillu alayhinna qalbum ri'in mu'min. Laung niya tu perkala amuin di maganggo in amuin jantung sin pag-ianun mu'min hati niya rin siya masasaw di siya maagaw. Sinsiyo-siyo na umaagaw kaniya, labi-labi na iblis. Laung niya, ikhlasul amali lillah. Bangin, hambuk ipon yan, ingkatan amal niya, ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Impagyanon ikhlas sa patuhan Rabbul Alamin, wala nakabutas dahing Quran iwan sunnah. Bangin, hinang yaon, bat karna wala na hinang sin Rasulullah, di siya magtuhi minang. Biha, na inya to kataan pasal sin ka-ikhlas niya. Di ma gangguin, bigi jantung niya sin siyo-siyo tumaabit ka niya. Bisan pa kalumanan niya. Sabab labiin luman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nagpapanjari ka niya. Nagdihil ka niya sin kabuhi. Nagdihil ka niya sin kabuhianan. Nagdihil sin uno-uno na dirihilan katantan. Kakalasig sing ginawabaran Allah Ta'ala rin makarihil, in katantan, kakusog, Tuhan Rabbul Alamin day makarihil, na inyaon, laung ta, di siya makanggo doon hayan, pasal sin ka-ikhlas, inhinang niya katan, harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Ikaruan niya, wan munahasatu li'a'immatil muslimin. Amin yaon, in pagmunasaha, yaon doon in pagpatumtumpiatumtumi, pag nasihat niya sihati. Yaon doon haon in dirasa Islamiyah, haantara nila ring hawakto pawakto. Magpatumtumpiatumtumi, halaw man sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatunya, waluzumu jama'atihim. Iban tutug siyari mutas hatumpukan sin jama'a Islamiyah. Yung pagyanong jama'a Islamiyah, amo na yung jama'a, di sila ini
gumawa daing halikusan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyakan Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, isa-isa niya sa impagtagkan niya jamaah, mayta di siya magguwa daing halawman sin sara sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Amuray sabing piyangikutan sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaw niya ron hay ni into nasabot ini, law niya amo ini in makapalano sin jantong. Tinambok Muslim. Amin to nasabot ini, amo hindi makangguin, bigi jantong sin Muslim bang niya biya magbugan into parkala nasabot na to kain na yan to. Hati niya dumayaw, imbigi jantong niya, dunhan, labi-labi na tuod, hipoon sin Allahu Ta'ala sin hidayat imbigi jantong niya. Biyan. Sabab tiap-tiap inta makarutas, makakadto pa amin bukon kawayan sin Allahu Ta'ala, tangsoon sin Allahu Ta'ala in hidayat niya. Na isa-isa niya na magparayaw sin uno niya. Hangkan na in mga manusia maghinang sin bukon diakan sin Allahu Ta'ala, magsusong in kalaungan nila, nalalawang pa sila, mamuting pa sila. In katanhibayta nila, sin kakainan si mga Yahudi, yaluna alsinatahum bil kadib. Ipaglabad nila, indila nila manghimuting. Yakulu na huwa min indillah. Inagi nila imbisara na mo iniring sinihatuhan. Wa ma huwa min indillah. Piyuting sing Quran mahamulya. In kabtangan nila lang niya, bukon daing hatuhan Rabbul Alamin. Nakitaan niyo. Na imbihayaon nagkansang na dyan nagputingin tao. Bihan. Naamo yan, insubay kita mahali, sumud hatumpukan si mga tao magpuputing, haagama. Amin imyan marayaw, iban hikarayaw, way roon puunan deng hasara sin Allah Ta'ala, way kabaakan muhalam sin hadis, way kabaakan muhalam sin Quran. Bang aun doon biyasa nila lang nireng ha Quran, miyanahan nila parugaing. Doon ha amin kabayaan nila, hipagmaana. Bukon iurol deng hatapsiran si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis demikian. Bang aun bisara nila hadis. Biya sin hadis ini. Laung niya. Man anfaqa dirhaman fi maulidil basyiran nadir fakaannama anfaqa mislu uhudin dhahaba. Rawahul Imam Syafi'i. Kita kamu yan. In hadis ini hadis puting, hinang-hinang. Benta kita makaian, hadis puting. Ay ikaw na isiusyolong niya makapagnapaka. Hambuk dirham. Hawak tusin kapag anak. Haamuin ini magpakuyag. Bashir. An-Nadir. Iban sim magpaanib. Atinin pagyanon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bialong niya siya sin nakapagnapaka, biya sin lago simbod uhod dahing habulawan. Ay, kawang bunalid to na, malingkat siya to. Sa day para puting. Mahita, nagriwayat ko no Imam Syafi'i. Ay, ikaw na, Imam Syafi'i, hawak to sin pagtagna, sin pagmaulod, sin tahon, tunggatos tagka numan tagdua, Imam Syafi'i hanggatos na tagkapituan tagsiyam tahon halawm sing kubol niya. Ang nakapagtagna sing pagmaulod. Kaya din yung kariwayat niya sin hadis yadto. Magkahakad ko yadto hadis. Naamo yan yung mga uno. Long niyang katatarang sin hadis ini, ayarin dalil na mo. Saan dalil nila puting? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Naando kaylo, bugitan yun in hadis yan. Bukon saan hadis, matan. Hadis puting yan. Wayroon yan, pangabot-ngabot Imam Syafi'i roon. Labi-labi na, in pagmaulod,
timagna sintahon tong gatos kanumantag 2 Hijriya. Way na sahabat buhi, way na tabiin buhi, way roon na tabiin buhi, way roon na ay makatantang. Patay na kata. Imam Ahmad ibn Hanbal hanggatos tag aduang gatos tagkawan tag 1 taon na siya halam si kubul. Ang panahon ng pagmaulod. Nahipagdalil pa sintao bihan. Na sabab yan ando kaylo na sabay kita niyo manganal marayaw. Mangayo kita kaampunan pa Allah Ta'ala. Di tamanjari in Rasulullah pujihun. Karena in pujihun tunggal na isa-isa sin Allah Ta'ala. Pagkanukan niyo hati kong maghutba yan. Tiap-tiap maghutba. Muna-muna mamuji pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inagin nila, innal hamdalillah. In kapujihan patuhan. Tunggal isa-isa niya. Wayron pagkarungukan na to, innal hamdalillahi wa rasuli. In kapujihan pa Allah Ta'ala ibandaak niya. Nakita ka mo yan. Tuway na to hatihon marayaw, inaagama na to. Doon kita niyo haagama sintuhan na to. Rabbul Alamin. Bang impyo puhong na to dakarayawan kasandangan din kaniya. Na insya Allah Ta'ala inyan katan madawhat na to. Bang kita niyo magbingarap kaniya. Ukab pa impinto tawbat mga katawtay manghurana kama Islam. Mangayo kita niyo kaampunan pa Allah Ta'ala mga kita niyo nakahinang na insya Allah Ta'ala ampunon kita niyo sintuhan Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.